zal evenaren. Het handbalspel is in ons land officieel gereglementeerd door het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond en wordt daardoor ook geleid. Het spel vertoont zeer veel overeenkomst met voetbal en wordt op eenzelfde trein gespeeld met een iets kleinere maar een weinig zwaardere bal. Het wordt zowel door dames als door heren beoefend. Als kijkspel geeft het evenals voetbal soms spannende momenten.
Кстати, на заре становления ручного мяча в составах команд на площадке присутствовало по 11 игроков, как и в футболе. Московский стадион «Динамо». Идет международная товарищеская встреча по ручному мячу между сборными командами Советского Союза и Германской Демократической Республики. Ручной мяч – увлекательная спортивная игра. Она характерна острой борьбой, красивыми тактическими комбинациями. К сожалению, у нас этот интересный вид спорта был незаслуженно забыт. Бросок поворотом. Гол! В Германии ручной мяч – национальный вид спорта, и немецкие игроки считаются сильнейшими в мире. Советские спортсмены осваиваются с манерой игры гостей и сами переходят в наступление. Сейчас игра идет на площадке немецкой команды. Бросок. Мяч в воротах. Но на рубеже 60-х годов посчитали, что для футбольного поля 11 человек – это вполне приемлемо. Reprezentacije Zagreba i Pančeva sastale su se u finalnoj utakmici međunarodnog rukometaškog turnira koji je održan u Pančevu. Na turniru su učestvovali najbolji rukometaši Jugoslavije i austrijska ekipa VAT. Utakmici je prisustvovao svetski rukometaš broj 1 Nemac Kempa, koga ćemo vidjeti u oktobru u ekipi svetskog prvaka Nemačke protiv reprezentacije Jugoslavije. Ovo je bila najživlja utakmica turnira. Svaki minut i po padao je gol, a završena je sa 20-20, što predstavlja jedinstven, nerešen rezultat u ovoj vrsti sporta. Pobednik turnira je ekipa Zagreba. Karlsruhe war Schauplatz des Endspiels um die deutsche Handballmeisterschaft. Zwei süddeutsche Vereine machten sie unter sich aus. Frisch auf Göppingen Weiße Hose und SG Leutershausen. In der ersten Halbzeit hat Leutershausen entschieden mehr vom Spiel. Die Göppinger Angriffe laufen zwar sehr schön, doch mit dem Torschuss will es nicht recht klappen. Nach Seitenwechsel sieht es schon anders aus. Göppingen dreht jetzt mächtig auf. Aber die Überlegenheit der Männer um Bernhard Kempa, den viele den besten Handballspieler der Welt nennen, dauert nicht lange. Nach Ablauf der regulären Spielzeit steht es 8:8. In der Verlängerung zieht Göppingen auf 11:9 davon und wird damit deutscher Meister. Immer mit Händchen, mal als Passgeber, mal als Schütze. Dank Monsieur Handball herrscht Anlass zur Freude. Größtenteils. Frisch auf räumt ab. Und auch international geht's voran mit Kempa. 31 Länderspiele, 131 Tore, dazu 2 Weltmeistertitel, hier 1955. In der Dortmunder Kampfbahn Rote Erde wurde das Endspiel um die 4. Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen. 50.000 erlebten eine großartige Leistung der ganz in Weiß spielenden Deutschen gegen die Schweiz. Ohne Beton, ohne Rollsystem lieferten sich beide Mannschaften einen schönen, bis zur letzten Minute packenden Kampf. Bei Halbzeit führt Deutschland 11:7. Dann setzt sich immer mehr die Routine der deutschen Mannschaft durch. Vor allem Bernhard Kempa und Hein Dahlinger heizen dem Schweizer Schlussmann gewaltig ein. Und wie reife Früchte fallen die Tore. Beim Abpfiff hat Deutschland 25:13 gesiegt und ist zum 3. Mal Weltmeister im Feldhandball vor der Schweiz und der Tschechoslowakei. Feldhandball Finale 54, frisch auf gegen Lindfort. So viel kann vorweggenommen werden, mit gutem Ende für die Göppinger, weil Bernhard Kempa einen glänzenden Tag erwischt. Mit Streichelpässchen, mit unvorhersehbaren Aktionen plus 9 Toren. Soweit zu erkennen, ein Künstler am Ball. Obwohl sich seine Eltern einst einig sind, dass jegliche Art von Sport kategorisch abzulehnen sei. Gottesdienst am Sonntag und in der Woche gehen vor.
Doch weil er heimlich übt und spielt und seine Eltern zufällig via Volksempfänger mitkriegen, dass ein Kempa wirft, kommt alles raus. Zögerlich zwar, doch sie kommt, die Zustimmung. Mit 17,5 wird er offiziell in die erste Mannschaft des Postsportvereins Oppeln aufgenommen. Das übt ungemein. Jetzt mit 33 Kempa unhaltbar in den Winkel für Frisch auf. Frisch auf mit Doppelschlag, erstmals Meister in der Halle und gleich auch auf dem Feld. Glückseligst verlassen er und seine 19- und 20-jährigen Kollegen Rasen- und Neckarstadion. Ursprünglich sind ja die Fußballer von 1860 München an Kempa dran, locken mit Leberkäse und Bier. Doch er mag die Härte nicht, entscheidet sich gegen den Magen und bleibt beim Handball. En Alemania, en 1955, es la final del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. Y sí, es lo que parece. Juegan con la mano, balonmano a 11. Así se jugó desde 1928 hasta que en los años 50 apareció el balonmano a 7 y en Múnich 72, ya en el programa oficial de los Juegos, apareció de manera oficial el balonmano a 7, pero durante muchísimos años el balonmano fue a 11, de esta forma tan espectacular en ese campo del Borussia Dortmund ante 40.000 espectadores que presenciaban la final del Campeonato de Europa. Ganó Alemania 25-13. Las reglas eran diferentes, las medidas también diferentes, complicadísimo debía ser para los porteros, para esos lanzamientos, pero así se jugó durante muchos años en Europa y también en España. Ahí vemos cómo el capitán de Alemania recoge la Copa de Campeones de Europa. Años antes ya había llegado a España. Estadio Metropolitano, año 1949, partido de Copa del Generalísimo, Atlético de Madrid-Barcelona. Se juega, como decimos, en el Metropolitano y lo curioso del caso es que después se jugaba el Atlético de Madrid-Celta de Vigo y los espectadores, fíjense y fijaros en la grada, 30.000 personas pagaban una peseta más y podían entrar al partido de la final de Copa y al partido del Atlético de Madrid con el Celta de Vigo. Ganó el Barça 10-7. Increíble, un espectador con cierto parecido a Nicolas Cage. Na gradskom stadionu u Nišu održan je međunarodni susret između rukometnih reprezentacija Švajcarske i Jugoslavije. Naši rukometaši su od prvog momenta igre prešli u nezadrživi napad. Švajcarci su bili potpuno iznenađeni ovakvom taktikom i tokom celog poluvremena nisu mogli da se srede. U tom periodu naš državni tim postigao je 8 golova. Utakmica je završena rezultatom 14-9 za našu reprezentaciju. Zaslužena pobjeda nad reprezentacijom Švajcarske, koja je na prošlogodišnjem prvenstvu svijeta osvojila srebrnu medalju, predstavlja veliki uspjeh našeg rukometa.
Ajde, pejte malo pod van! Trenutni rezultat 1:1. Пора! Ей, свой! Даме Чиба! Ajde, go! Now we play last minute. Be strong. Whoa, good. Bravo. Penalje. Rezultat